Danas su mi stigli rami dodatni za iMac sa stranice Other World Computing ili ti ga macsales.com. Nažalost, kad sam prvi put otpakiravao sam izbrisao video, pa samo ću pokazati pakiranje. Dakle, unutra dobijete ovako u malom pakiranju pločice rama, dobijete račun i znači unutra je ova neka mekana stijena. Evo i sad ću pokazati znači ugradnju. Evo sad ću polako ovo odšerafiti pa da možemo staviti rame unutra. Evo, maknuli smo ovaj poklopac. Sad ćemo samo ove plastike malo izvaditi. Znači da imamo di staviti nove rame. Ćemo malo počistiti. Evo ga. Sad ćemo znači uzeti dakle, moramo paziti znači da ovaj tu dio bude desno, ne? Evo, dakle, i druga pločica, znači isto moramo paziti da ovaj dio bude desni, tak bar kažu uputama. Primijetio sam da treba malo jače stisnuti, tako da ako budete kupovali nemojte se čuditi kad morate malo jače upriti. Evo ga, to je sad stavljeno. Sad samo ove plastike trebamo između njih staviti. Evo sad ćemo nazad staviti ovaj poklopac.